Nakon što smo instalirali i podesili WordPress i LearnDash, pristupamo kreiranju kostura našeg kursa. Odnosno, prema prihvaćenim standardima treba da kreiramo detaljan kurikulum. Iza ovog međunarodno korištenog naziva krije se kreiranje detaljnog plana i programa. Koliko je ovaj segment bitan, govori i činjenica da postoje specijalizovane agencije koje se bave sa curriculum developmentom, dakle razvojem detaljnih planova i programa za online kurseve. Naravno, možda nećemo biti u mogućnosti da odmah sada, na početku, mislimo na svaki i najmanji detalj našeg kursa. Srećom, LearnDash nam omogućava da i naknadno, čak i kada je kurs gotov i dostupan učenicima, unosimo izmene, menjamo, dodajemo ili brišemo neke sadržaje. Dakle, pokušat ćemo biti što precizniji, ali zaista nema nikakvih prepreka da i naknadno menjamo svoj kurs. Na kraju, i poželjno je da vremenom unosimo određene izmene u zavisnosti od povratnih informacija naših učenika. Analizom njihovih rezultata, kao i samom komunikacijom sa njima, možda ćemo odlučiti da neke lekcije treba menjati, čak i izbrisati, a neke dopuniti ili potpuno nove dodati. LearnDash nam daje potpunu slobodu u reorganizaciji gotovog kursa. Kreiranje plana i programa online kursa treba da realizujemo u sljedećih 5 koraka. Dajte sebi dovoljno vremena. Uspešno pripremljeni kursevi zahtevaju pažljivo planiranje i stalne revizije, odnosno unapređenja. Konsultujte se sa kolegama koji su već bili predavači na istim ili sličnim kursevima, da čujete njihova iskustva o učenicima koji su uglavnom pohađali takve kurseve. Bitno je znati ciljnu grupu vaših budućih učenika. Definišite svoje ciljeve. Ako tačno ili barem u većoj meri znate svoje ciljeve kursa koji pripremate, onda znate i šta treba vaši učenici da nauče i ostvare. Imajući u vidu ove ciljeve, pomoći će vam da donesete odluke oko potrebnih sadržaja koje trebate postaviti u svoj kurs, koju nastavnu metodu da koristite i kakve zadatke i testove da dajete svojim klijentima. Odredite sadržaj kursa. Trebate definisati šta će sve biti deo vašeg kursa. Kod ovog koraka još ne mislimo na konkretne tekstualne, grafičke, audio i video materijale, već na organizaciju vašeg kursa podeljenog na lekcije, poglavlja i testove. Odredite tehničke nastavne metode. Da li ćete učenicima postaviti PDF skripte koji mogu preuzeti, MP3 audio fajlove, video klipove ili klasične PowerPoint interaktivne prezentacije? Svako poglavlje unutar lekcije može imati jednu od ovih ili kombinaciju različitih medija koje ćete koristiti. Naravno, kao što smo već rekli, možete ih i naknadno menjati ako ste, na primjer, uvideli da je umjesto PDF skripte bolje da učenici dobiju video klip koji im objašnjava neku temu. Testiranje i provera znanja. Napravite plan za proveru znanja i neku vrstu završnih ispita. Svako poglavlje može i preporučljivo je da ima test gdje će učenici trebati dokazati da su razumeli obrađene teme. Tehničke mogućnosti omogućavaju da se rezultati odmah prikažu zajedno sa opisom tačnih i netačnih odgovora. Kao administrator kursa, a to ste vi ili osoba koju ste ovlastili, također možete dobiti rezultate ovih testova, uz i neke dodatne informacije o broju pokušaja, procentima tačnih ili netačnih odgovora, greškama koje se možda ponavljaju i sl. Dakle, svaki detalj napredovanja učenika. Također,
Preporučuje se da učenici dobijaju i domaće zadatke, koje mogu u određenom vremenskom okviru da pošalju. Na primjer, nakon pređene lekcije, učenik ima rok od 3 dana da pošalje rješenja zadataka, napisani esej, prevod teksta itd. I sada, na kraju ove 3. YouTube lekcije, pozivam vas na sljedeću, a to će biti kreiranje kursa.